Kivu Times. Kivu Times. Jambo wana mtangazaji. Tunakumbusha kwamba wewe ni kiongozi wa shirika la vijana Digibad katika mji wa Baraka. Mumeungana na mashirika ya raia kwa kuandamana, na maandamano hayo mnaomba kuhamishwa au kuondolewa kwa mkuu wa jeshi la taifa hapa mjini Baraka, bwana David Ipanga au Kanali David Ipanga. Kwa nini mumefanya maandamano haya? Ni kweli structures zote za societe civile ziko mobilize, na hiyo ilikiaonekana ni baada ya kufanya evaluation positive ya kazi zenye hii regima ya 2022 2202 regiment 2202 regiment gisi iko nafanya kazi hapa. Tulikia evaluer tukakuta kwamba kazi matu tuko tunaishi leo ambapo tunakula leo ya usalama na amani kwenye jiji letu la Baraka kwa kipekee ni résultat za hii regiment, résultat za colonel David. Et puis tunakuya sikia sibitumaki que non il faut que imitation atoke Baraka akwe imite sijui kama muplene kama wapi. Ni information inatutike inatusumbua akili, na hivi tunashindwa kujua kulalamikia tena, japo yeye alikuwa moja kati ya watu ambao walikuwa na punguza hiyo hali ya ubandia hapa kwetu jiji Baraka. Munaomba nini kwa uongozi jeshi la taifa? Kitu tunachoomba bapate conscience. Donc bapate jiji la Baraka miaka 12 kila wakati ilikuwa shande bataille ya banditisme yote ile, lakini hii mwaka moja yenye tunaishi na Colonel David Ipanga hapa Baraka tunakuta kuko maavance securitaire. Leo tunaweza lala mlango wazi, lakini hautakuta uliibwa, haukute tena masasi na lia ovyo ovyo, haukuti mabunduki ndani ya manyu aliwa wote, na hivi sasa tunacho wasikilie raia wa Baraka huruma. Yani uongozi wa jeshi usikilie kwanza huyu muda ambao tuliishi, hii wakati tuliishi ya insecurity mvile ya Baraka. Tukikubalia ile namna na siangalie sawa, tuangalie labda tunaweza sababu kwanza ile yote ambayo ilitukuta siku za kumprolonger, hata ni ombi sio shurti.